enti ama de me ho ekobọ no ma me ne kotena ma nyinsen ebai na me de woi nti me ne wo no mu ho no wo de entokwa bi bai ntokwa na ode bai no me medwen wana me ntiase na mbusa ne sese ma ne boni bi na se wadi ana ma ne boni bi na on peso obeka on wonka no obi anya den enti bi na me so mi hu boni kra maye ti samlens wono so anka boni bi aso ankyere me ti je mi hu ya ne se wo twetwe sekan ewo me so be ma akọwa no aha be ma mo hagin no wa twese ka wo me so ti samle mi firi ni nchen ekọ mabusu afọ we die be ni we ni din no a wo ye atakwa mi ni o mo firi kuro be so o mo kantire be na atakwa mi fo ni so firi be ma na wo ni na wo nu ni ba bi e o firi e ya ma Vivian wo so wate atomu we die wa agire madam ne so kenyo wa uji hu di se wate atomu ade adwe na toche watoche adwene ntoche madam adwene wo ho pa nso niema enkoyi na ana adwene na mi ankata so cha na botre na me ndago no so David no ya oye obasasa no usia no na edie na ekoso mi sha de adwuma ono oye ku adwuma na no oye wangasa wo mfie sai Yanga Sunday menya 31 Pachai David no ono so mfie sai onu de madam e pacho me kasi me hu ni mfie wenya na de ne najua da ba adwuma na bombo crat case sei ante madam ada wate atomu ana ana wajene nye wajene ye kama madam ajene na toche ajene ye kama oye kama na David no wafa obafu fraka wafa obafu frosesi ama na kire se broken heart kakran so yacho me de mi free ni che kwa che ansa na sa de ne ba otwe se kan wo me so otwe sa se kan wo me so no me ko mabusuafo no ho eno ono ne de nipa bai so mo mepa ache o ma no nti o mepa ache o na me ofa ye se so o ma ba be kan dia ena de oye bia no obejai nti ma me sa akoi nti me sa akoi mu honum ni nyi sa akobai nyi se ne ba me ne dia wo emamu enan no no nti dia toso nan no ewo isa miensa ne dia no onye sa ade no nti dia toso enan no me ne da honum de mi yan so sunsumi abe famani su sei ti sunsumi na famani su san ati atomu ti sunsumi na baby sunsumi no mo mi enko computer so adwade imrana sunsumi ba musa anu odene me pa chew mo mi enko computer so ai sunsumi no so e pa mo chew bebrebe siatika no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne siatika na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem woje ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji se 21st clinic nkoa wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade pa ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 Nese 21st clinic wo mu ye sciatica expert wo medi ho ya pao ne nemre musa wo mfa wo a enye tabita clinic na wokọ me de heba de mi nkọ biemu ya kwa bre wo be kwa wo hu hwe ejadunya abotre na tabita de omu da soronku nti masichire ya de obetimi ahwe me mema sem so kofam o me dwonso so a me ti yaw na se ne machi kasa tutume na me nan so aye titiriti ebetimi aye sunsumu ya de o wo ye sure me dwonso tentem na ma me gidi se me prostate ho atochima na me ti se ne ne fa ne si dwame na mani achi
woso misro kura se wan hwa stroke den ho bagim ka wakoma to yem Tabita ene wo last stop omo na akwadare wo diabetes ene prostate yade ho na omo kira kwan wen Tabita ewo kumase sofolai woni alignment ene di animhwe ewo sofolai ene patase kwantempon no so enkran so owo Medina Firestone Footbridge wa afei owo takwa ena takrade telephone 0260 1962 19 0260 1962 19 ene Tabita ya pomodini Bishop 75 Enterprise Empempradie Komadie Empetia Abakonkawa Nina Yedisisi Yehu Esipejam Emi Munyam Dead Bishop 75 Enterprise dealers in all jewelries say necklace earrings bracelets anklets watches any space I would run in Bishop jewelries yenim ne fretiti wadi somade ho jadada da ai wono no di do no etson ensomade say wedding rings engagement rings dia wo pepia ya won set wo and ye won baako Bishop 75 jewelries what say wo ji aware wo yesuna wo ye kojiemo ade bia e ma wo ba ni pem wa ho sisirie mu di the other best waso the other betu kom the other betu nsa the other betu nine eye jewelries die eye Bishop Kumase ye wo mrom plot 17 adisia market echi ho Abi Plaza edankesi ni adwuma efo nani mu ejuara kopem memenda anopa no nsia kopem anwumre no nsia Bishop wabi mu amopa ne duduo mu atu ene baako nyina say jewelries Sompa FM and TV Nebema wenijie Eni aketiapa Nebema wenijio Sabra boy mo dakini Dinache osuna udie unya Nebema wenijie Aketiapa nso kamu Ema aketiapa Papa wafidie neto sompa FM and TV Why Yasin Sompa Manijini Akatia Pana Uno Warada Sompa Dea Sitneimun Emma Katiapa Edroi enya mapemfo ema woma wo manofo ananse nkwada wonya nyamfie dumienu FDA agi edwedie nkratso yi atum 3P garlic mixture ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred P Wak e 02489288824 and 02010000021 Destiny what's all I render indeed what's all I render Wisdom ni mitie Sompa FM Sompa TV Sompa FM and TV Emakatiapa Sompa dia sasiso emenijie Ajuma yesimini aketienti usumwa sumyo abune bema wanya aketiapa Ewa sasiso Ewiasim ubasum na wansum ye diye fanyina masa wansum Bisa usum ye makete yapo Eni enijie di Sompa die Emakete yapa Sompa die sasiso emenijie Sompa FM Sompa TV makete yapo Sompa die M-I-N-G Ichim wafidi ene to Sompa FM and TV Nebema wenijie Eni aketiapa Nebema wenijio
Sabra boy mo dakini. Be natural snow dear when ya. Bemma when it ye. Na ketia panso kamu. Emma ketia pa. Our fidi in it or Sompa. FM and TV. Why? Yasin Sompa mani jeni akati apana unu warada Sompa de asiti neimuno ema akati ye no mai munsam akudi munsam nina ne kasebo diji sam ni eja su sam nina Sompa de abama Sompa FM Emma Katiapa, Sompa TV, Emma Sompa TV, Emma oh, wisdom ni Sompa FM, Sompa TV, Sompa FM and TV, Emma Katiapa, Sompa. Special fridge open bia ye wo bi wo ho ma ho wait there mo na mo se yanyo 58 and copy 18th March Hisense fridge promo abra promo yi kosi bora Hisense showroom bia na kwaji fridge ya tete so say wait ye dia ba ma wo ene wo e ma wo refi say auto fridge wo Hisense ya ye ma 5 years manufacturer defect warranty Hisense fridge promo. Hisense, everyday prices for everyday people. Na Hisense shisha kakra wo ho. Sompa TV so no ani go ya wo hwe. Na ase de enya ne ntie na Awurade woni Sompa Nkomo adi ni yie. Onyame ne ye ne adi ni yie pa. Ya enu nti ye hye ho fa. Na me ya doma 7th March ya wade edi ani mu ya. Na fashion mu na ye adwen se ye be pa mo ase sanitary pad e de akwa akoboa emayo suku mako miensa single sex schools e girls schools e wo Ghana ha enunti na kire se ye adwen se efen a ye hye Sompa Nkomo adi afe 7th March ye bodwa trada na yakoya adoye na adofo bebre ba abeboa yen we ideal family for woma send 1,000 cedis so for my blessing oyekoma me okatia F-line pozo lady second queen mother UK no wo auntie Alice ekoma me pa kofi redu I Antoine ekuaja no ena Josephine Mafa ono so secretary woma the 1,000 cedis abai wo nyankrupo nhira mo papa se mo hunu mai wei mobo sanitary pad nti abai wa bi betua ne be ma akoda na fei ni suku kra nso e ba bebo no na akoye ensem no pi enti yesre se munyina no mo be ba beboa na ye manije se ekuo kase a ebi wo London Northampton na ebi nso Ghana Boshema group osiginyame na ne ohu omde e ma so no pa ne mema akantina hwamo a wo mudi kuo na kire no tunu sampa animonyam okuo no mu ankasa anko ba bia se Sompa Nkomo so no kuranie eye efe wo mo so ofie awie se adekase sei eba wo mutumi ntrase eso omde ye tampe boye dia no no mo beboa maadwai na girl child education yentumi empejam said ye ne yewura Dr. Mato Poku Prempe e de 10,000 abeso yimu no enti mekono makomo makwa abana fi ye bombo crat case no ya to aso oba no ne nsem doso enti mamu nwane abusiafo na mo tesen boshema Allah wallahi me pacho why ne be kasa no abodi fese fama me pacho your friend Nana Ponsa me president Ghana boshema me pacho you obapa me pacho your friend Nana Kwensi Kapabuni me member e wo Ghana yo me pacho enye na
mami ni kanye we ansana yesi baby yesi edition one fan hwa ifri to ansana ya bankomo so awe ne kotefa so na refi aba na so enye ko ba pasi obeto metwede wo UK na masomu o Ghana hanum sei nti said o ma yenya ne teme pa cho Kevin mi bu body ni faguso ye wo eye Nana Akenten I found that Nana Akenten Nana Akenten and a co-founder no ye maame Cynthia Mboatima ani ma Cynthia so ho ye wo ye Nana Mabrago boshe mahima UK Nana Mabrago ene ye Nana akosie firi ekuo maame UK ekuo maame UK Nana Koko ono se vice UK ena uncle bo abusua pani UK omoso ewo ha na ye maame ba ko mte on de owo Antwerp ma Teresa akireko wara beba ono so otamochi pa ikono ono so di muntintimai enti edi amamo okwan so sem ene de enti awie ma betoa yi ye bie mu amamo wande kasa ye chia Sompa Nkomo ahwefoni etiefo nyina piao ewie de ye ba ha nye bone no kwase yete dwumadi a na mudi no no kre na yeku kofa bai ye Cynthia ena Nana Akenten no kre omotie no so da bi se dwumadi se ekoso ewo Sompa dia yentimi ntena ho enyen hwe han kun bia so no samo be boy ye ba na ye be so mo asene no kwase na ye kue se de odi kankae no ni ti no wo UK na ebi wo nkran na Kumasi de ne de afi na se ye fefe okay ti wo hwa ye nse da engineer kasibia sa ti me fa kwanya we so se obia ne lije ho se obeba be kan ye ho yes registration 100 na ma ba Sompa Nkomo studio ye free ya jitum free obia pesa wo jo kwoi e me ya mu videos ni bi wa hiu na ka mu videos pa e dwagu ni ahofe ene ani gia e mu ntwa mi po de se me de me yiko Petro mu wi mu ntwa obi enti obi o Kumasi ne mantem bia ne lije ho so oba be kan boshe ma ho no ekwan da ho se oba be kan yo ekuo idie na mo ye ekuo no ni titiri se ye social club I say di kan de boaboa ye ho I say ekuo ba ukoti bia bi se ye nigye se ya areho ye ba e be kan ho ene usu ana se nigye nso a na ye no abom agini e na ade to so biem so ye boa oman no o kwan bibre so te said de na mu ye corporate social responsibility my idea e ko cha de yetimi konyanka fie yetimi prapra bia hospital ana ne manema ka ho nyina de ebeba beto yakoma so se wo se yi bia no yetimi e de boa okay nti eja mo ba se mo beboa ye ye beboa mo ene said de mo kan na che se mo be sori e se mo de number bi to so obi pese o frɛ na ikuo no obamu a na che se waba pa kabie we so ye befa akonya we so achia Sompa Nkomo na sene ye panyi kan ye no ye oni bi adamfo no kre aba asantemem se ye beboa ye ho nti wa ye wele na wodoko so pese o join bia no akonya wo ho se obetia de aba okay mo meeting time any dey amodeko Mpacho for now no number na ye pe e wo Kumasi no ye nyanyaye ti ye nyanhye time wa ye de meeting anti munya number ni wia your platform wo ho no munyina mo wo so okay you abono fama na edi ni mienu ti ne krakra ne krakra the kokra ne se de mekai no ni titru ne se ye be so mo asene you ti ye baya ye kuta always sanitary pads adaka si edisia 60 packs na yesan kuta 1000 Ghana you obapa Cynthia enen ho kan se enfan tattoo o se no de o kan o se ya me fan to lunch o catch se no de me de o catch me fruits ele manda abusia na kuo no
yetumre no aya kiresi no kwasem de maye eye fedudu na wosoro hu na ikuo no de baby amofra mo ba no eno de ye beka se is the beginning point afikura no mashase a ye be kwatretirim Europe baby ya ye beti bi because muko na kono me hu TV ne so a no videos ye akono dodo Ghana wo abrochiro akono nti ye friend wiase nyina mo amo hwe yen so mpanko marefo ne atiefo ene wiase no aye mwa emwa wo abrochire kura wo betimi do nwa kohyem enenye se ye kohia baabia ye meeting ko a ba wo mi ada wo ma digitalization ye tumi ye meeting nyina ofon so na ya ye bibia wi enti twiro wudin me maame ewu na me papa wu me ya ka me be twiro mi din na sama se ho daachi bia e wa chiri nye sesi a nye ne masidi obedi endere 25 wu anaka no so nanka mabeta mechi enti ye di media mi wom mo twiro mi din sesi a din fo so twiro udin wu be komu no fa nko ho se obi o kuma sini mantem no sa number 2 fatudwa bra ofra yebekse no okay 0244 64 99 84 0244 64 99 84 me pacho we anya send ma me na me send ma eyekuo number etu pese wo do hu kodom wo mu a na wafre wo hwe ni monyamfo ya o mo baaye ya no kranie obi nkira wo se ade na efe yesi asem no yedi ani tini ade ani so fam ti yedi ani fam no ye hu se nipa wo mu ebe edokuo no wo mo nipa enti momoden se ye nyina ade amu behim na yetumi aboa abusuafo mo wadofo bia mpesa mo chia wo mo nso a ekwan ne da ho na yenyam kwan okay medical da minuanuma and they working day but omo adwin se kwan bia so mbeka ye ho na omo ne abidi dwuma me do omo nyina ase na afi ye mpanifo a e won kran ekuo hima ohima Portia okay ye chia ne wi omo nyina ya hwem ye chia kwabena ye Mr Henry ene mpanifo ka ho nyina akaba kwagu asu kwaku osi kwaku nana kwaku no so ba wentimi am you yedas obapa oso be chia do foi mpacho ebesa afa kwenya yiso achia Sompa Nkomo ahwefo nyina sene ye chairman e kan ye no ye chia boshema family ni nyina say baby anyame e kan obi akoma ma oyi scan free nyame nya de enhye e hono mama emaye beda obi anso ase you yes yedam ase sama be ya de fefisi ene na bibia ni hode ya beja mokwan bla ba kwiri aso wachoku wankona e usia fo boshema osi ajinya me ala walai banso ronko wa she alla obi aboa ai obi aboa boshema rutumi se mani mema hwe na everybody na di akire no wo betu se di akire o wobetu sie wura uhunim ebusia ababa wane we am Vivian wo metrance ne ntoa ne yenda agno so no ono de akwati akotomu akofa David ene na wo emfie be 9 no am Vivian ne we Lamina mo fra ne metrance ne ntoa show ne so we handed by bo fra am Vivian mra no metrance ne yenda agno so no wabuka ne mumienu no metrance yenda agno so no me pa to Faith mo pate clinic ya mame prophetess Elizabeth Faith ewe bere onyame amane tumi both physical and spiritual sa wo yam na aye kuro sisi ya wo ya wo bo wa entisiye wa awomu hawo wo se wo de aduro kitwa behim ya le kokroko na tona twen ya wa hene makokoben enkraso tuo man teku junction takrade anaji police station Bogoso American House 0244583859 Tabita so for like alignment honey butuo
wawonom na wobekọ na wakosa ya de ukua da bia ye free screening enso edema ebusuafo o prostate no diabetes o sabo ne hawo mu ni nyina da osisimu hihye infections ahodo a ye won Crimadina Firestone Food Bridge hwa Kumasi Sofula Alame takwata di sunwan so ye wo ho 0202347647 maame wakofa kola ekuta no betimi akasa ani pesu kase ena osu ushia no na ye den ena one wo sen menene wo emamu nan wo bra wonye wo ho ade e ba che wo de oko fie ekọ ye den ena o de omo ye so omra fie na omfa eniama akra mla fie tie de na wo de ko ye o de snap ene ko etie ko no ko ye den ko ye wo ho ade na ko ye den okobo okoko he ti ya na mo no ya na e de ade a en watimi afim sa wutiwe se panie enama se butu so watumi afim wasere enyina abra we area wa agere en wafim en se David wo mu asemu aseso a wimu a wo wimu ma wo ama Vivian madam breki avedia wasore no wakai akaya sere na asere ne se sentafo ekura wiye no so ne David me ba cho David se pantafo men kura na ese omuye nsia oda eja wo to die hodie just move to the dear Miss Watiwe wo fi mu a ama madam na me hwe wo a wo tu star be na ya wo pe o da ho fi mu ana afrukutu ana airport ana Ghana flag ana dog otosu sa no bu kama no no wo gbachire o si ye me na minie ama asre baby yesidi at ewrade na obuafo ati ama wo kwa himenu a enne wieye bire yesi ya dipos ni nyina edi ama mele megeneni wone salami enne wo mukura kasa Vivian you wo ba kesi breki na wode wo kosa Abraham ho so beko na se na moda ene ye den woni David ni da na de ne ba dem ho na opie wo yese menye aduane ntimi yese menye aduane na oka se menko no ni ska ho no se menkoje mu bi wo sister bi ho ho ntimi ko se menkoje mu na sister ni yese ye de ne kantimi yemfa sa ska no emla na ye meje fufuro yese mu ko free ne ma ha ni e ko free na abenu ase na menye bi mfa ma enkura aho kire wo ho so won fa tomago nsem madam nyese okan hey na dia nkwanhia ne mahia ne nesi na betumi okwan mu dia na wo di wo no ma me na wonim se wo di wom say ya na wuti feelings nso ama madam etse jai ama wuti ti feed emu yode ama emu se frem mu a emu ode yi hotele ya ne ho ba enu ani heki ama madam ti wo so opie kwa ba na ye den ti me da wonum no ye say ekwam mantimi ma sister na mfa emu na ma me de a okwa akoto aduane aba ni edi nti wo kọ no ana madam fu bisu wo fo nti otwa fufuo ni bi ma me na me ne nkwala no edi nti em wono no koto aduane na ode ban no ye se memla medi ana me se ma me chinchina me medi aduane nti se aduane na esi wo ne de onu onim no ade egum a wade esi ho nti wo ye ofo so me sa ana me se da bi minni nti emo na me de me aduane no ho na nkoda nti samle na me da na se enna afa me kakla ti de mu yan se sunsun isu me da dem su na obi wura ho a
na atomi so ti de mu ansa si de obi di sunsun bi ne nam me mani su sa no ya ma ni se broken heart no na madam ta wo bla dem ho na wode ne nsa ene na mani so ahwe nti na mada o hese wada nti de mu ya ne se wode sekan awura dem ho nti wo yeso wode sekan na ba be wo me a bizuri yayi wo yeso wode sekan na ba be wo me na watwekọ na chikakla nti wonu na mani te ti mani te na ase enanu wo mani su kakla ti mi pega mi ti na mi hu se bibi sa nti samle no ateni se ya wodi na chi na amam na mbisa se na de na wugina ho a o meden ti mi kasa no ho no wamfi me na me na misa yes de medan ti ase metiko mi dudu ti wonu na no asabe ya misa biu ti hwana mi bo piti na ase ma ya mi ho se de madan so na me nai de mu ya se han ene mekunu na misuma akumi hu bi na asem de na asem ko mekuna ma asem de na asem ko nti mekunu na onu so akunu hu bi nti wonu na mi bo piti na ase na me peso o me na me nso ne nan ni enyina ye ngu fom nti ehonu ma na obegina akete na no ha wase nyawuni enyawuni na msi ama bombo kratene ya doso amane papa ne oisi a wobaye eti dia ma me de ba ne se enu anti ena ma me fridge committee for ena ma me dan o twe se kan san me tiem epie ama committee for ma me dan ema me pie ma ema me kodan ti ade kyen no ena omu busa am sese meya me ho den ena me sese de minim asemi a me kan fa hu bi meja nkwala no won nchen won hwe omo na me nko baby a me firi bai ti madam me firi wona me kwanya na me yemu hyehye me pa nti me ko a ne mu ho na me de keto me ko so me de keto an kwa na me ja nkwala ne me ensama no madam me hwede akona me am na beton nsu okrom ti me ton a no mfi won me ana na me diska no beton nsu na me diska ne de ato bi wo ho ammo ana gele na me de amane nkwala no me de akwa akoma nkwala na mame ti ya no mo frame we ya no osuma me kom de me na me si osisi edie me nya adwuma bia ti ebere ben na osan kofa be ma foforo no wa wonten eno no de me ba ha kla besua adwuma kla chansa na me se me nene eti we nso ne papa we o papa o meduma sisi on de o hwe wo kama on o hwe we mu nyina ono sisi de ma me do papa ne ba ne se on fi wo mo na nkra ne we omo wa ha sisi e sisi nkra ne nyina wo ho nkra me ensa wo me ho me nyini so kra so wo no na me ana me sa hwe no madam na ise uku no azuri ye friends e David Louisiana wo se hwan no na wo so free krobeso me free boko kama ti na wanya Louisiana sese no wo we uku krobeso sese me pacho ko ai manfu konkoli odaso wo ho me pacho ai e de adwuma no wo ye sese e de me free no won me hu se ada se we no ya na se we no wo ye de obi a wonim de wo ye ama me papa ni ne free Wati koko na nse so me friend ni sister na ka che ni say David no on film da be ne twato a obre usika madam ye ombre musika de me ya kwanse madam me wo ye 1 month yo ni nyina na me de niam nam atima ene say ni aye oba wotawia enche ne atua kwasai madam ze nyankamago no wa watua kwasai tawia nyankamago ne atua kwasai ama Vivian madam Mr. Champo Breme mon friend my wife Azuri ya no wakofre ayi se wakofre se wakofo baby Mr. Champo Mr. Kasa me dati sof mami asemu e na okan Democrat case ababai se ohwe na ni kasa yemu no ase abrabo no wonye serious kakra ese wojeja ni memu jeja wo mama nsan awo de ya na Ghana ha de yesi eye ese wo ware a awo no kwa na bia ehia na se so ko aware a ana se ko fa be ma bi na se woni no ete wono mo a na dwuma enkoyi a wodi kwa se wojeja ho na wo bebre yakase ho wodi ba ku mienu bia wo nsa be soso na wo ba no so wope adwuma bia ye na de aboa be ma no nanka wese nso de ensemo ye ba ha sei
na be man hwa akoda na obesi wonom na setena no entesa se wo se wo kruyi na afa akoda yi di na ka mienu ya entafo hu na wo hwe wo mo September 2 to see man tafo no 200 or afa ho ana 2 scan no de fa he ma ye hunu why na amade Vivian de ohia se no ya wo be kuma se ya wo de nkola yi nyina ababe ya adesoa be ma ne de se ne wo awunim no enya de a obetimi single handedly ahwe nkoda no kire wo no wo bam koko nso wunim se yete na afi na yete koko eni se koko na nso ma yente ye sika nya de emaye enti ne ye kan se be ma ne de mi ye so se sof mami ebe ye hu adwuma obefre no na emom no sese so no wo so no ma wani mere awo na adolso enkoda nsia no adolso bomodi ne si ano ekwan kakra bomodi ne si ano kwan ya na eze so wo ntafo no anwota wi a ense mebre we die me pa cha bomodi me so be wo atua kwasan bomodi ne si ano kakra wunyini ye me hwe wo wunyini bia ye broso sese ye nsien in fact eya adesoa obi ba boa wo ahwe enkwan ni bi kura no a wontimi mmoa wo enkwa wieye enkwan nso wo munyini no na eka eba ho enti wo anwodidie efrese bomodi ne gina ne pe adwuma bi eye ne fa boa we hairdresser tese we adwuma me wo ye idie me ntimi nye wo besa ye awo nsie adwuma na anokwan we hairdresser na wo kiosk na wo hyemu a ema no we de enye asojafo adwuma na enye prusa efrese police na enye richafo adwuma wutimi do bako adwuma yesro emfa no nye excuse trans enyi wani mo bia se bo modey we be bo no bakon so aboa na emom no suspend awo no one suspend awo film me pacho anti Paulina so mama me da se me fa kwanya we so na metu ema bifo kakra ye nyina ye nim se ka ye nyina ye foro ya iri besi ye no esi a obi anam ne kwan eti sabio sa wo ba me be wo no obehwe wo no ya na enye obi a na emom se wuti ye na wo ma mitimi hwe ototo ne ma na ono abo brabo ne ma wo na wo nam so de a na ke se wutira ye na emom sabe e bia na wo ma me no woni bi e na wo eti ba bia wo benyini a wo bedu no wo na sesa wo to wo ho so na emom nyi obi na sesa wo ye de oto wo ho so ma wo na emom ne mesre ne se ema titiru efitin be emfi aduonu de kɔ ne de yenhu ye ho sɛ yanyini ye ne na ye bɔ ye bra na school na sɛ ye kɔ ayanyire ye ho na ye nkɔ adwuma sua na sɛ ye sua yanyire ho na ye nyɛ de ye nsua na ye mpefa pimpapa bi mfa ye ho nyɛ de enyina so na ye hu sɛ ye bɔ bra enu mom be boa yen abrabo mama ye ho aha yen na ye hu sɛ ye ne be ma ekotena ye hu ne ye ho sɛ ye siesie ye ho dada ene ye ne be ma ye de ekotena sabio so no obebo akohoma afan no wo ho se bi ni ho no wontimi mfa mo wa hunu kwan abaye dai obefa so aboa wo ho because wo wadwuma ye se school kura na wo ko ye a wonim ne ye wo ye dai wo ye a yesi wani so ti kakra betimi aka no na emo meba menua ye ka ne se ama Vivian asem yi so yi ye nua ama Vivian ni nsem a wo kan nyina kire se sebe ono ankasa won tena ase se obebo bra ana obetoto ne niema Bema okofa na Daniel se David okofa na wona netena ayi wonimu ni kurom wonimu fi awadi adwuma wo ye kyese wanya investigation bia wo na setena wona ne yede wona ne tie nim enti anytime bia na sabio wo so woni adwuma ye enti sa wo ye wadwen sa wo do aka nse wa bra bo beto ne so a sabe wono kra woda zero na yeden na wono a wona ne tie no wono akomode no na yeden no be mu aduane adi so ho ntia yanua ama wa toto woni emayiye eti efiti sa brede kono kotenase na ye won sisen yie wan kasa pa dwuma fa wonsa e fa ya dwuma Nyankopon adom sabe wonya yalefo woni dam wonsa wo ho wonan wo ho eti bo ho moden na pa dwuma foforo bia na dwuma titi wo so ye hairdresser fine enka achi pa dwuma no sha dwuma ni mu kena na yire ho na ye adwuma no na sabe onyame adom wacha wo ma ewudi kan fa ewo enan na chi no na ase Daniel ekotwe sekan ho no kra me head ante ho na se ede na ba ya okotwe sekan so obeku ana no wuja nkwala ne de ne ma no na aso kopa adwuma bia ya fe de okopa adwuma ya okoya asa ko fanta afro mienu
akɔfa nkwala mienu asa de o ma ba fie ama ahokyere na sa be ye double wote nan ni mu kura na wuhunu ho ano wasa akɔfa mienu asa ye de abeka ho na ke se wan kasa no mi hu ne se asa anytime bia wo hia bibia firi be ma bi ho enti sa wo ma sa adwene no anase wo ma sa ade no ebe ye ahokyere bi beda wo so a sade eti sesi ya wa wo ntai sabi o sa ono so kwa ho yehia ma na sa ho kyerem na sa de nkwala ne ma no esa wa dwe sa wo sa to ho so na sa wo sa akɔfa de na so from American ya de asa de abafi na emom ne me sra wo ne se fiti sa bre e de kɔ no tenase din na yire ho se hairdresser adwuma na wo se wasua na wa hu no enu mom na e de beboa wa brabo na yire ho na ye adwuma na mo wo kru de nya de ya ne be kasa emra wo ho ai sese wo de wo hwe ne ma se na be ya wo ho be ha na mo so bo ho so na pa bibi na fa na pa fa pempa bi na fa ho gina so na nu mom na be bo wo so fa me da ase yanso ya da ase yansa na ye be kodi for me anti we mfiri hotel ani express group me ko abuchi na ye express group Canada do se dos me ko Canada US bomodin ka New Zealand ni Germany passport pacho visa bomodin ase sa wo ticket any baby a wo beda na visa ho sem wa wo kosua de IELTS ni profile de enko baby a me enko express group 02 ye kan fama wo 49000448 and 0555500667 express group no Sarakoba Unisex Fashion kopeko to ahye e pa chopa dress say man nema o si stay or mount 10% discount sandals colaniema benifo suit jeans khaki belt brand ben and a slippers will now go so yes and so echirabosia Sarakoba Unisex Fashion yene sompa ne die animhwe 0244797214 Sarakoba boutique Bishop 75 apemplan die ye wo adehye market Kumasi emurom gold ehwo ena ya yebutu wedding rings engagement rings ahemfon kawa ni boaf usisim no 9 ni ko masumba bia eya abis ukra 4 CDs ubenya biato mo obi nkofa no fa mejo 2 wo ho momodi aso be 0598585221 Bishop 75 mizo 5G eno ane bia ne ma wiabo Bibino no ma oyere enum mizu wanum ntos be ma no 5G sada na muwa be bia obenya bi Kaselas nemu 0246270221 sada na 21st clinic Sciatica expert 15 branches across Ghana amane be area overseas Kumasi ye ben Alpha Radio Oboase Council Copters and Crydomi Market Tachiman Sumai and so Dr. Ekelu Chebo ya die bia 0540311311 Judge me makai me akase me nua baby a ono no no se onware da ni mu be me bia wa credo bia obeso wo ma bia no bo mo de ne fredo na wa ma sei ono hunkura na o dwane wa wo obi aso ne papa ebi na me nua ba wuhia na sei Say 6 unyini meba unyini wo ye se nkrobetim no ma ye adwuma wo zo sisi wo nya adwuma ese be ma na atato mo odwane ana wo ko wanim azuri ya usa azuri mami misiro bebre bomodi se ne ya kokko satu adwuma no ko satu adwuma no ne pe pampers bia na se da pa bi bo fakata so obadun so afie ho obi akatum mi pa ocho bebre se die wo susuye honam afei die kakre bi somua obanyimo etitum anyesa tawia na se nyankomago beba etito bo ase tawia beba na nyankomago na etu akwasai atoko no last born na se sankrofo no obuti abam ene ne efeni skippy under rose enkro moto so 9 yi mame kafra ko se nemom ye kabibi ne nkrapa David Azuri ye kabibi no sa brand David no wa fa ne picture ma ayemi ye na jet
woni obi ba tenasia wo memu makomako nan kobrane enti wankasa wo wonsa so chadware wotimi hwe ho ana wuguo tabi enya ne sa be ma de wotimi hwe ba ana wuwo wotimi hwe ba ntimi ngusa na wotu ya wo ma makomako nan ya wodwane akokose bebe so ye koko so wo ye de so wo spray koko so wo dua koko no ebe ye de no mene di David ye o mane be de didi o mane be de adware o mane be de asra o be do mako school ene socks cry say na wodwale apa bibia di nam sabra make say wo be senya obi ane nan ekuro dare nan asa fi mama masa so de ko wom kwa mi David ye ko do David babia o she bia ye tonkra wo yire mami bodi mami wo yire ama Vivian show David ama Vivian wo show babia wo bia you tina bra enkura hwenye ize aho kira na no den ekoma ba ani pani tutu ne wo jama mi wi enne babi otie kura no ne babi otie wo jeni pa makobako nan wo wie ye obo pompes ono so awanka tum wasa akọ film di mienu aba nka ene de so si je do so hwe kakra ani esay enti David emra David jakoko ne bra wo de bra be fo mienu ko na oban fo baako oban fo mienu tutu no obi anhwe ne de na se obi jani na guma mu osu de David oni ma me Vivian oni na ni hie kra oni ni hie enkran doso abede ko no ko timeto sio se mi sese mi ho wonye ska bede wotimi di akwa ni ti se mi mamani mo da ho abede wotimi anya bi se mi ko to atare because enkran doso kwa mi David baby a o se mi no nya adwene ati uturu mo hwia de bia baby o se mi no nya adwene Vivian show David baby o se bia Vivian show bomode sabeba na de wo ye ne ano ya no tene na jejenka na David tata se wi aso ho se why do se wo na woni baby wo dwana kose etu na ni baby ta ebedrum le biye no se won kasa aponche ana abechia no pobe wo bechia aponche because wo nyi obi anchia no kika ko wo benye de koda na dinti no wo de kwa na wo sabre wo ngoya ebia no obinyim wo no obinyim ya bia na wo sabo asate nya obi odey wo neda ba ka mu se wo ma sugu so David o me sugu so etim ko betima ta sentimi pa mo papa etimi papa wai enko betima busa Vivian se ma Vivian ma mi papa wai de ko mu die sei mi papa wai ni nya tade nse mi papa wai ni enko school yi mi papa wai na menya socks nse mi papa na menya buku mu ntwere David waso to pebua ni wotima hwoma se waso to pebua pomon so be hwoma enti etu ya frɛw baby wo bia David esraw baby wo se bia David esraw na se lebia ne de ne sahwene mu se wallahi Allah kasimbillahi na gese na koma mu se no Allah wallahi kasimbillahi minu sadik minu mai ya hina wo David ko asra wo se no ayoma bra enya sa jaje mfatumu ya ma me ne huna mane Vivian huna mane oni wo so enturefo na je mu yare frem dodo jaji adren de do kura no se committee fo ne kopa baabi ma wo dai etika ba wo ba ye wadwuma na wo beye se otusunti so wonu se be mo do bo wasa ko fi bu gon jeje o momo to so o mo na mo ho mele no adren de bo asa cheche de chi no eno de tuwe ai so fi mu a bo kama eno baby o baby de oti ato eti Vivian to was what me jeje kansa to was there bi unnim because o na mo mele ketu bi so ma benyim enti menye sa ketum ko tesi odwumate ko ye dwuma because neno ho tim wo ya eneska fokuru adwane ye hiafo nanka eska fokuru afena na mo ye den enti mesrew eno obi hwe obi ba dabi eno obi mo obi re obi mo obi mbra enti bomodin ena be me bia so be se obebu ano woni wana on tase
One of those who are a good move every system, the two corners say, your friend crassy and then a castle, what Fedru on what doing the phone. Me the major don't even not nobody what him. Me major between you. Branya Pramlomori. Wamlom with Vivian. You know, ya, and no more 2 million, sir. Omunina, Omunfanto, Bibi, and so we boost out said that Benny cat to a mouse, Council one. Hey, I'm a Vivian. Madame, or Baba Tutu. Madame, me say, was I couldn't so, say, I dare say, be ka obi bedi machi ami akoko obi enu awodu achi akokoro no ye be frɛ no madam me say obedi di matem me pani kura na ne na wo de be ye dai wonu mi se wuku no se be wabodam na adwena sei aya adwene de mu da ho pa me de na me why fine madam why fine ana wani da so gene ho ama da be me de mani nye na ho de oya mi ntimi de nyame se me baby wa America friend September 22 was send 2 million some fama na fa kotaduane mantafo no why madam dana se me da wa se be you free nyame se wane te se pa adwuma be na we madam se me man no age so be je ba ko ma me na wo asa ye prema ba tan so ba tan prema ni we dia wa agire man na so mu mami o nya se na ne mo so mu na ye bibi ama madam me se me nyem nyina ai da me ko wu se me de niam akwa achini o nya sa mu nya sika nkwa school adakora wo ko wo no me ko achi mabai ansa na me ko na de na wo de ko achi no ya me ma me di ntosi ni ba na ma di samle na ma yemre ntami ntimi mma tu ma me wo ho me ma me wo to di ntosi firi boko breo da bi me ma me keto o tepa ya o di ntosi ba race course beton a no ama mi bi na ma ton na sa ni adwuma wo ye adwuma kama madam se sei de me wo ye mi ntimi nyo 10,000 ade ye operation ya nya me operation mi ana me wo oba wo ho odene se de wa fi mu a wo mu ni kura se ni ri a okofa ni se wa boni dua eno de mfa na broken heart abodua na fa ho bai penino me ba penino o yire hwan na aba oba penino bai be me ya okofa ai ngwe me mei papai oba na okofa de no oba ni dua yeso obetu se be ma ne papa yere ne da na obai kokan eno oka kire ne papa ayo hey madama me da kra mi no e wo de he ho da wo ni obi da no ho anyasa ade no obi ho ba ye wo ya se wo bo me ba ni dua e na muntu dua no ana se dua nso ye nane madam ana se kola ni so wo hoyi onfi wa mo ana ni nyina oba atan ya ba oba ni dua na wuntu hu ana mo bia na wote hu madam me se skana me de kona wai e tu ba ni hu anu anti na ma me de beda ha madam se enkotu dua no anya se mu nkotu dua se September ma 2 million fokotu wo de kwa fa kwa ye ho ne ma kopin se ebenya bwa ukun why obi a che 2 million fa ko tudua no de kopin se ebenya ukun ana e ba cho yo unti ase ubani wu ase be ba beje we yas 0551931930 hey ezamo mu o Sompa Nkomo na bi mariwan bi adwemu o mere hey e twa kase ne e bi esusi hello Atiato pa jodi be bi aka wa unya be ma patola ndike disaster yentie we Aza mi ko new mission school ma winya ba na friend ko ni ga of you great one ma be addicted to this program but then kind of thing we not so dana se pa me se so unya be engineer ko tredia for apata you urati ambo o yiri me tell no ana say adwuma ni adwuma e bia na bre also you know to buntung why the China for the kuta memory card kitwa bibi anso ha no kan ya no wasere because Obaka makama way out at the age of 31 wow 6 sister it is a many scapra the modula that's a mission of one mabembebu you mabembebu because you see them are go for ni kwa no nyamso ni woni mo few dabi that was show ni uma period Papa Trano na azulia ana wan
Australia, Australia. I've been out of the streets to perform on the set. You're going there. Why would you want it? They say, who you crown out of the Bob? Bank at the cancer seminar to Dikan you. If you don't be America, so we have a Jimia. Hello. 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 Konka senso wonfa woni e wo mu sai wa se agi 10 million de na so kodai. Hello. Pachodin baby akase free. Me pachodin baby akase free. Koko efebe ayo. Yo yentio. Iba to mu sa ma me so bi say. Wa 31. 21. 31. 31. And Nimensi. And then you say 31. You are saying? You to Brana problem. I will never be. Oh, waited you. I'm a patch of Unya. I'm a nyati. Hello? 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 Would you baby? I can say free. If I saw your friend be a gas, you got a free for the sound. Yes, you way. If I saw many about it, we only a mistake plan why I put you on a catcher. Once I see I want the program, never only have a trade at that. You have a try, even a vampire say, either you say, buy once so fire one number. That's a little salary of one. Yo, that's hello. Mammy, yeah, Joe. No one can say. No, mammy, I'm asking like to my pussy. Ain't you? No, mammy, na obey dear, Emjo, how can I because any of the can't know. Oh, your parents are some of them what they ban me and the banner ya bully piano. Yo, the banner was on face can go to the and any masses. I said, no, I know no chronic making of them what they pack up a dime. Near Frema, I'm a crona, what bonny Diano. Near Busan, the entry of Bonnie Benny Dia. What better now? I want come at time also. Ah, at the more, Yamish. Yo, yeah, that's it. Hello? Hello. Pachodin baby, I can say free. I'm Pacho from Frank, make a topic code. Ja Frank into yeah, not some not no one. Now, your you didn't know fault. As I said, Nimpokuno first no cafe or Shishana Robano. It's not right. In the area, you do a casa, no waste to nano contact. You wash an air one. One funny in send I name mobile money in a mention. Ama, who mobile money? Bobo number ne. 0591 658479. Sato boase bobo. Pacho 0591 65 84 79. 7 edi be na woso. I'm a Vivian. Pacho. Udi e passport mu no no. Pacho. Na o passport. Onda minye bi kulada. Na fe osin aye. De wo krata so. Ghana card. I'm a Vivian. Bobo number ndi twa to. 0591 65 8479. Hello. Pachodin baby akase free. Atafam na nakwa mkatafi atonsu. Yentiu. Atiatom. Oba no de sofna me. Nsem na okaka no kwa chefe na adwena akasa bibia no. Abotire ma no pacho. Ahokyere o. Hello. Hello. I was looking ahead say yeah or take me banner ya boni dian issue no ebeba I think that or by say over the canal they say they will be near next time all corner in think of for one the all more modern ordinance baby now woman in here perform so that must be brilliant. Yeah, that's it. Hello. Hello. Pachodin baby akase free. Me dey me back as me very don't go to me.
Yensi do maame then na sampa wo de ba ya anka na nke wo se hia ni diabo no diabo no ena anka na wo so de ba diabo no na anka of maame na nke wo so de ba ena wenti ni anka diabo na asem wa wa betra to papa so nti mumu ano na diabo ne ba ne dia no mo frɛ no na mo ne nka no na ne dia no edu mum ena ebeboa. Okay, it has. Hello? 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 Tomai. Yeah, Joe. You know, I'm Casada Roma. Ah, Kojo. Yensi way. Nah, any other idea? So, my name is I want you to be a bit it's all that I say. One or a few. Now, I want you to be a child. Yeah, that's it. Club members, I work Ghana. Yeah, Papa Christopher Tejan. Any other phoning in answer, Boabo, almost say a better woman can't talk up him day. Now, club members, Ghana phone so. Omo di woma ye diaba Radin Shram. Hello? Hello? Hello, good afternoon. Afternoon, Pachodin baby akase free. But I say Mary, Miss Free, Accra, Nungwa. Yenti Mary. But I already know one my way. A young one, you know, about one. Not Miss Rome, Pacho, Mr. Mupo, that's mine. Pacho, TV. TV. And a good line. Production line a good TV nation Pacho. Yo. Default pad ye go anywhere no so your mind. Get me Pacho. We free as Koreman. Veronica Fashion. Yeah, me PSC. Yanin na start adwuma yi. Ti ma head invite no say ya wada omra. Omo eni omo starting na hana. They know me makeups first no. Omo nyina ni me ni flash ye ombeba. Anti Vero. Nyami shira o papa ba ya. Nyami shira. Na ayi na naso me kan cho so wa ba bedru. Na bafo. Ochirepeni. Ya danas. Na sofo ba wu aso enra. So ka se nyame adoma china. Odna ye de beba. Etum nyina so wunti ombeba. Ya damas. Piao. Yo. Yemfa frefo mi nu eni ensole. Hello? Hello? Me ma mi abrase wa Lydia Donko. Na ye juma Old Bailey. Central Criminal Court bars 56. Me fefli Clapton ho na be si me London. Me K mame. Aunt Lydia if it's what was say papa so yali ye. Why ya mana bro so wa hye dodo ti what was pi Radin Shraw. Hello? Hello. Pachodin baby akase free. Pasha ya me Esther me kase free. Yenti o mame Esther. Me Pasha mo program ya na ne Thursday am hwe bia me say boy bi na ya wo use de ya TikTok na me follow ya na ya. Kenny. Amishra. Yeah. Me de ne say me tuoi me wo me ensa. Mo. Me wo me ensa no. Na me wo at the age of 22. Ena be man me de oye me ho ade. Na me hye de bia be man de me stam na. Eni ba me ho sonkem. Na me ka me parents ada se mo begu aware na na se me ku me ho. Enti me de e ma me jaye amaware me jaye yenso. Be man ye na adwen se won hwe nkwala nse ne be me ya. Ena me ma me share me ja me kan ade no dru baby me voice kan bia no na me share eduma. Yo. Nti na me tia hairdressing no. Na me sai so ton ade ka ho me ne madam share. Woni nkwala no wa nkwala mi nse ni na. My phone who am salon. Yo. I shall be able to see Kaka since the Angrana me has 29 years. The first born June I'm a first born 14 because the age of 15 years. Yo. And I mean I'm Philip proud and I mean me trip back invest in me trip me no be SS this year. Me show Yo. Yeah, me need na try national service we are posting na no onya adwuma na yenti aneka. No pede se ha me onya adwuma no adwuma. Yo. Because Yankopon no nyam say be man de apache wa basa.
Mese me there be that. Who say we are Jumano? No be seeking for revenge. I will say we are Jumano. Every crown of Sabbath is in the hour, no one back and family. In Sri Lanka, Uncle Penny, I'm the man. Next year, I may worry Italian border. Mo Nanka last year, I am a Hawaiian, but here may be the boma. There will be the bone. Jababa, one won't compare you, man. It will be the bone we see in ma. Yɛntinya ama ne ma no kɔ yɛntinya mbɔ next year wɔ ba yɛware na ma wɔware a wo station hɔ yɛbɛba hɔ no wahu abaayaa n'anim a meka sɛ mate yɛso yɛda ase paa ne ma miɛnsa wɔama bɛrima awalebɔne angyegye no wɔsua adwuma pɔ no wabie boutique nti ama Vivian kɔdwen w'asɛm no yie na wobani duabɔ no ɛho asɛm ɛhia wo yɛfrɛ ma ɔhene ni Sompa Nkomo de ɛyɛ bola